Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri iyi YouTube channel. Uyu nguyu rero Rutanga rw'amaboko akaba yanenze uyu The Ben ndetse na Pamela rwose abanenga cyane kubw'igikorwa bakoze cyo kugaragaza inda y'imfura bagiye kwibaruka mu minsi iri imbere, ku buryo uyu nguyu Rutanga rw'amaboko ubwo yabigarukaho benshi bamubwiye ngo ibi ngibi koko nibyo, ariko nabwo ku rundi ruhande haboneka abamubwira ngo wowe ntabwo uzi aho isi igeze, rwose ntabwo uzi aho viziyo irimo iganisha. Umupfumu Rutanga rw'amaboko Nzayisenga Modeste yanenze rwose imyitwarire y'uyu The Ben ndetse na Pamela baheruka gushyira hanze amashusho y'indirimbo nshya y'uyu muhanzi igaragaramo rwose umugore we yerekana inda y'imvutsi y'imfura yabo bagiye kwibaruka mu minsi mikeya iri imbere. Rwose ngira ibi ngibi muri kugenda bibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, rwose ni inkuru iri gucicikana hirya no hino ko uyu The Ben ndetse na Pamela bagiye kwibaruka imfura yabo, bakaba barabinyujije rero mu ndirimbo bise True Love, indirimbo iri gukundwa n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, indirimbo iri guca ibintu hirya no hino rwose. Uyu nguyu rero Rutanga rw'amaboko yabigarutseho mu butumwa yacishije ku mbuga nkoranyambaga, aho yanditse avuga ko umugore utwite akwiriye kubahwa no kwiyubaha ubwiwe, rwose utiyubashye n'abandi ntabwo baguhereza agaciro, avuga yuko igikorwa we na The Ben bakoze, Pamela ndetse na The Ben, atari igikorwa gikwiriwe gukora, kugaragaza inda y'imfura bagiye kwibaruka mu minsi mikeya iri imbere. Rwose yabanenze ku buryo buri hejuru. Mu butumwa bwe yagize ati duhane duhanure, utwite aratwikira, nta kwita ngo yimanukire, rwose atiriwe ajya hirya no hino yirirwa yikoza amajyepfo n'amajyaruguru agaragaza rwose ko agiye kwibaruka inda yiwe cyangwa se imfura yabo. Rwose igikorwa bakoze ntabwo ari igikorwa cyari gikwiye. Ejo hashize buriya mwabonye iriya ndirimbo True Love ya The Ben ndetse na Pamela bashyize hanze, rwose bagaragaza amashusho y'inda yabo, rwose bagaragaza yuko bagiye kwibaruka uwo bita Pamela, rwose inda yayishyize ku musozi. Uyu nguyu Rutanga rw'amaboko rero yavuze yuko biriya atari byo rwose habe na gatoya, arangije aravuga ngo utwite aratwikira, nta kwika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora amagurukirane muri rwa ruziga rw'ubuzima butazima. Inda y'umubyeyi irubahwa ikubahirizwa, rwose ntakwiye kuyimanika rwose agenda ayishyira imusozi ayereka abantu bose. Mu butumwa bwa Rutanga rw'amaboko bamwe batanze ibitekerezo bagaragaza ko yavuze ukuri, mu gihe abandi bamufashe nk'utazi aho ibihe bigeze muri iki kinyejana tugezemo. Gusa ariko ababyeyi ku ruhande rwabo bavuze yuko ibyo uyu Rutanga rw'amaboko avuga duhane duhanure kandi duhonore. Benimana bahonoke utwite rwose aratwikira, ntatwika ngo yimanukire, ejo kuzamuka byamugora, rwose akomeje ibyo arimo. Ejo kuzamuka rwose ngo ni ibintu byamugora, niko uyu musaza cyangwa se uyu muganga mwamenye mu bintu by'ubuvuzi gakondo niyo magambo yivugira, rwose amagarukirane muri rwa ruziga rw'ubuzima butazima. Inda y'umubyeyi irubahwa ikubahirizwa, ntiyanikwa ku gasozi kayihande, ndetse kandi agomba kuzirikana yuko ari umunyarwanda, agomba rero gusigasira inda y'imfura yiwe. Ibi ngibi rero abantu benshi rwose banenze uyu The Ben na Pamela ku bw'igikorwa bakoze cyo kugaragaza inda y'imfura yabo. Rwose iki ni igikorwa kitishimiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, gusa kubera izina bafite nyine nta kundi byagenda.